Iyi ni PBO Entertainment TV, tugiye kugaruka ku makuru atandukanye ari bwibande ku ngingo ebyiri zikurikira. Ni amakuru yo hanze y'u Rwanda. Edgar Lungu wayoboye Zambia azashyingurwa muri Afurika y'Epfo. Indi ngingo turi bugarukeho nuko washinze urubuga rwa Telegram avuga ko umutungo we azawuraga abana barenga 100 yabyaye. Duhereye muri Zambia, umuryango wa Dr. Edgar Lungu Chagwa wayoboye Zambia kuva muri 2015 kugeza muri 2021 wafashe icyemezo cyo kumushyingura i Johannesburg muri Afurika y'Epfo nyuma yaho unaniwe kumvikana na leta ya Zambia yari yateguye ibikorwa byo kumusezeraho mu cyubahiro. Umuyobozi w'uyu muryango Makebi Zulu kuri uyu wa 20 Kamena 2025 yasobanuye ko wifuje ko umuhango wo gusezera no gushyingura Dr. Lungu wakwitabirwa nawo gusa. Yagize ati, mu izina ry'umuryango wa Lungu twifuje kubamenyesha ko gusezera no gushyingura Dr. Edgar Lungu Chagwa twakundaga bizabera hano muri Afurika y'Epfo hashingiwe ku cyifuzo cy'umuryango we cyo kumwishyingurira wonyine. Makebi yasobanuye ko leta ya Afurika y'Epfo yemereye umuryango wa Dr. Lungu kumushyingura i Johannesburg. Aboneraho gushimira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Ronald Lamola wabahaye ubutumwa bwo kubihanganisha. Umuryango wa Dr. Lungu na leta ya Zambia byari byarumvikanye ko azashyingurwa i Lusaka. Impande zombi zifatanya mu gutegura igikorwa cyo gucyura umurambo we, ariko tariki ya 18 Kamena watangaje ko utizeye ko leta izubahiriza amasezerano byagiranye. Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema ku itariki 19 Kamena ni kuwa kane yatangaje ko umuryango wa Dr. Lungu wahagaritse ku munota wa nyuma gahunda yo gucyura uyu murambo, nyamara leta yari yarawusezeranyije kuwufasha mu bikorwa byo kumusezeraho mu cyubahiro. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko leta ya Zambia yari yarafashe icyemezo cyo gushyingura Dr. Lungu tariki 23 Kamena, ariko kubera ko umuryango we wanze ko umurambo ucyurwa, iki gihugu kidashobora kuguma mu kiriyo kitazi igihe kizarangirira. Yagize ati hashingiwe kuri izi mpamvu menyesheje igihugu ko kuri uwa 19 Kamena 2025 niharangira ikiriyo kiraba kirangiye ku mugaragaro. Perezida Hichilema yari yavuze ko nubwo ikiriyo cyavuyeho ku rwego rw'igihugu, leta yiteguye gushyingura Dr. Lungu mu cyubahiro nk'uwayoboye Zambia kuko atari uw'umuryango we gusa. Dr. Lungu yasimbuwe na Hichilema ku butegetsi muri 2021. Yapfiriye muri Afurika y'Epfo tariki ya 5 Kamena 2025 mu gihe yateganyaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu hateganyijwe muri 2026 nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zambia. Naho mu mahanga ya kure ni mu Burusiya, uwashinze urubuga rwa Telegram uvuga ko umutungo we azawuraga abana barenga 100 yabyaye yitwa Pavel Durov, akaba ari umuherwe. Umutungo ugereranywa na miliyari 13.9 z'amadolari y'Amerika. Durov yabwiye ikinyamakuru Le Point cyo mu Bufaransa ati, bose n'abana banjye kandi bazagira uburenganzira bungana, sinshaka ko bazasubiranamo nimara gupfa. Durov yavuze ko ari papa mu buryo bwemewe n'amategeko w'abana 6 yabyaranye n'abakunzi 3 banyuranye, ariko ko ivuriro nk'uko yabivuze muri aya magambo agira ati, aho natangiriye gutanga intanga ngabo mu myaka 15 ishize mu gufasha inshuti, ivuriro ryambwiye ko abana barenga 100 basamwe muri ubu buryo mu bihugu 12 bitandukanye. Yanongeyeho ko nta cyaha yakoze bijyanye n'ibirego bikomeye akurikiranyweho mu Bufaransa. Uyu muherwe w'Umurusiya wo mu rwego rw'ikoranabuhanga wahunze ku bushake bwe yanabwiye icyo kinyamakuru ko abana be bazagera kuri uwo murage abasigiye, ariko bizabafata imyaka 30, bazawugeraho hashize imyaka 30 yose. Yagize ati, ndashaka ko babaho nk'abantu basanzwe, bakiyubaka ubwabo, bakiga kwigirira icyizere, bagashobora kugira icyo bahanga bakora, ntibarambirize kuri konti yo muri banki.
Durov w'imyaka 40 yavuze ko yanditse umurage we kuko akazi ke karimo ibyago, kurengera ubwisanzure bituma ugira abanzi benshi barimo n'abo mu bihugu bikomeye, niko yavuze. Urubuga rwe rwa Telegram ruzwiho kwibanda ku kubungabunga umutekano w'amakuru no kugira uburyo burinda amakuru cyane mu kohererezanya ubutumwa buri unscripted messaging, niko babyita. Buri kwezi rukoreshwa n'abantu barenga 1 miliyari mu isi yose. Durov yanavuze ku birego akurikiranyweho mu Bufaransa, aho yafatiwe mu mwaka ushize nyuma yo gushinjwa kunanirwa kugenzura cyangwa se gukora ubugororangingo ku bitekerezo bitangarizwa ku rubuga rwe kugira ngo rugabanyweho ubugizi bwa nabi. Yahakanye ko yananiwe gukorana cyangwa se gufatanya n'inzego zishinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko ku bijyanye n'ubucuruzi bwa magendu bw'ibiyobyabwenge, amakuru ajyanye no gusambanya abana n'uburiganya. Mbere, urubuga rwa Telegram rwahakanye ibyo rushinjwa byo kutagira uburyo buhagije bwo kugenzura ibihatangarizwa. Muri icyo kiganiro n'ikinyamakuru Le Point, yavuze ko ibyo birego bidafite ishingiro na busa. Yongeye ati kubera ko gusa abagizi ba nabi bakoresha serivisi yacu yo kohererezanya ubutumwa mu zindi serivisi nyinshi dufite, ntibituma abashinzwe uru rubuga baba abagizi ba nabi. Durov wavukiye mu Burusiya, ubu aba i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ni United Emirates, aho Telegram ifite icyicaro. Afite ubwenegihugu bubiri, ubw'Ubufaransa n'ubwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu mwaka wa 2014 uyu washinze urubuga nkoranyambaga rwa Vkontakte rwo mu Burusiya yavuze ko yirukanywe ku kazi nyuma yo kwanga kuniga cyangwa se kuburizamo ubutumwa bwo kuri urwo rubuga nk'uko ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin byari byabimusabye. Yashinze urubuga rwa Telegram mu mwaka wa 2013 ndetse uru rubuga ruracyakoreshwa cyane mu Burusiya. Mbere yuko dusoza aya makuru yacu, hari inkuru tugezeho y'akababaro yo mu Burundi. Ni urupfu rwa Emile Mworoha, akaba yapfuye azize uburwayi. Yarasanzwe ari umwarimu wa kaminuza. Emile Mworoha asanzwe azwi cyane mu bijyanye n'amateka y'u Burundi, akaba yarayapfuye ku myaka 85 mu gihe yari amaze igihe arwana n'ubuzima, akaba yari ari mu Bufaransa. Emile Mworoha azwi mu mabanga atandukanye y'igihugu yagiye ahabwa mu nshingano za politiki y'u Burundi yahawe. Abatari bakeya bamwibuka ari umuyobozi ku rwego rwa minisitiri w'urubyiruko, imikino ndetse n'umuco muri 76 kugeza muri 78. Nyuma yaho umunyamabanga mukuru wa Iprona kuva muri 78 kugeza muri 87. Aba n'umukuru w'inteko ishinga amategeko kuva muri 82 kugeza muri 87. Ni muri urwo rwego yari umwe mu bayoboye inama rusange y'ibihugu bya ACP EEC. Igihe yari minisitiri w'urubyiruko, imikino ndetse n'umuco, yatangije ikigo cy'umuco ndangamateka ndetse n'ubukerarugendo yise Musée Vivant, kiri mu gice cya Burundi. Ni muri Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura. Emile Mworoha yongeye kuba mu nteko ishinga amategeko muri 1998 kugeza muri 2004. Nyuma yaho yahise ajya muri kaminuza y'u Burundi kuba umwarimu. Yakomeje yigisha kuva muri 2004 kugera muri 2012, aho yahise ajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Umwarimu wa kaminuza Joseph Gahama ni umwe mu bigishijwe na Emile Mworoha. Yongera akorana nawe, avuga ko amuzi cyane. Mu magambo ye, Burundi bubuze umwe
mu bacurabwenge ba mbere twari dufite, kandi agiye tukimushaka nubwo yari akuze. Nk'uko abisobanura, Emile Mworoha yavukiye ahitwa Iramvya muri komine Muruta mu cyahoze ari intara ya Kayanza. Yavuze ko mu magambo ye ati njyewe narahageze, ni iruhande rw'imva y'umwami Mutaga mbikije. Asobanura ko mu mashuri yose yagiye anyuramo yerekanaga ko ari umunyabwenge kuva mu mashuri y'ibanze kugeza abonye urupapuro, ni ukuvuga diplome ya segonderi ariyo bitaga diplome d'instituteur. Arakomeza mu ishuri rya kaminuza ry'abahanga, ni y'abahanga cyane kubera ko icyo gihe yahise ajya kwiga mu Bufaransa, ni muri kaminuza ya Sorbonne, arangiza muri 75. Professeur Gahama avuga ko umuhisi cyangwa se uyu musaza Emile Mworoha yagiye ahabwa amabanga menshi mu nshingano yahawe n'igihugu cy'u Burundi, yaba mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo. Akaba yaragiye abona n'imidari y'ishimwe itari mike. Emile Mworoha azwi kandi nk'umuntu wanditse ibitabo byinshi. Uyu Professeur Gahama agasobanura ko ari mu ba mbere batangiye kwandika ku mateka y'u Burundi. Mu magambo ati amateka yadushyize hamwe twandika igitabo n'ubu bakigiramo cyitwa Histoire du Burundi des origines à la fin du 19e siècle. Ati twari dufite n'imigambi yo gukomeza, none turamubuze. Avuga ko uyu Emile Mworoha yise cyane ku kumenyesha amateka y'u Burundi no ku cyatuma abantu bayamenya mu buryo bwimbitse. Byahise binatuma ashinga ikigo cyitwa Centre de Civilisation Burundaise, cyahise gitangira gukwira mu gihugu hose, bituma hatangira kubazwa abasaza bari bakiriho uburyo ahahise h'u Burundi hagenze. Professeur Gahama avuga kandi ko Mworoha yashinze ikigo cy'ububiko bwa kera bw'igihugu yise Archive Nationale. Nahangaha dusoreje, turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Njye mwumvaga nitwa Paul Biri. Amakuru yo nakagaruka. Ciao.